hivyo governor, ujihisi ukiwa pahali ambapo panafaa. Mimi na hii kanisa tumetoka mbali. Wakati nilikuwa nahitaji msaada, hawa washirika wa hapa AIPCA Makongeni walisimama na mimi kwa hali na mali. Niguo kana tiguo. Ndio kirege muhoya kura na Your Excellency gitara kanitha iria kigogona kijaragiriria. Kanitha wa goko AIPCA Makongeni ni kanitha wa imwe icio ndaraga. Hii kanisa, Your Excellency, ni kanisa ambayo iko na mapenzi, na kama vile chairman amesema, Your Excellency, onaitekete ondo uriku, pokea shukrani zangu. Tulikuwa na msiba, Your Excellency, na mimi nilikuja na nedake na kuona Wanyabura niwe yometie muno. Huyu ni mzazi mmoja ambaye mtoto wake aliweza kuwa katika hiyo ajali. Ndokire gwaku ofisi, Your Excellency, gikwira twina kiriro kanitha uyu wa guku Makongeni tutete ayuthi ana atatu mathomaga guku, ucio ngiathomaga kanitha wa Catholic kuri uguo witeithie. Na kwa hakika governor ithe ndadomire ni ndokire, Your Excellency, ni ndakinyirie report yaku. So from the deepest part of my heart, accept our appreciation, todo akufae kwa dhiki ndiye rafiki na dogo ithe timakinya. Kwa hivyo Your Excellency, ujihisi ya kwamba sisi tumeshukuru. Watu wa Kamenu, mimi huwa ninasema mulinitoa darasani mkanituma bunge. Niguo kana tiguo. Ithe mutikio dale mwalimu ngithomithia ciana cianyu mukijira ndigocoka gwitwo mwalimu jitagwo mheshimiwa. Your Excellency, hapa Kamenu unajua niyo wodi iria nene muno thini wa bururi wa Kenya. Kura ngiri 55 magana matatu ma 15. And I thank you because you have shown commitment ya kufanyia hawa watu wa Kamenu kazi. Nitataja tu kwa ufupi na ruhusa yako, Your Excellency. The first bus park ambayo ulisema utajenga huku Kiambu, ulisema utajenga hapa kwetu Kamenu, Makongeni bus park. Nemumionaga? Nejega? Fio. Asante, Your Excellency. Tukija mambo ya ECD, Your Excellency, gwenda gukwira the 10 years of devolution guku gutiakitwo kirathi ona kimwe kia ECD. Mimi na wewe ndio tumejenga darasa za ECD. Na ninataka nitaje, ukivuka hapa ngambo wetagwo Kisii, Your Excellency, kirathi kia mbere kia ECD twakite thukuru wetagwo Barracks Primary. Tumemaliza, tumeweka viti na iko tayari, Your Excellency. Kirathi gia keri tugaka haha wabata thukuru wetagwo Kamenu Primary School, Your Excellency, imeisha, iko tayari na tunashukuru. Kirathi gia gatatu toikuruka mukiro uri ungi gwetagwo Kiganjo, thukuru wetagwo Kiganjo Primary, ni twakite kirathi kia ECD. Na gwiciria giaria andu aya nimonete irathi iria turaka, ni mucionete ni njega. Kirathi gia PP1 ya PP2, ofisi ya mwalimu, cioro cia ciana, misuha, ucio ni wira uria turaruta twina thirikari ya Governor Kimani wa Matangi. Ni mucionete. Your Excellency, tunajenga madarasa mengine matatu. Huku pande ya chini, huku chairman ya Raiga, kodo gwetagwo Githii kwa Maathai, tunajenga darasa ya ECD. Kule Kiang'ombe slums, Your Excellency, pia tunawajengea darasa ya ECD. Na kule Kimosho Primary tunawajengea darasa ya ECD. Ucio ni wira mwega kana ti mwega? Your Excellency, tukija kwa mambo ya Polytechnic, na nimefurahia mwalimu ameongea kuhusu mambo ya Sunrise. Your Excellency, unajua tuko na Polytechnic yetu pale Makongeni. Na thukuru ucio, Your Excellency, ni uratiganeirio fio. Mimi nilipoingia, Your Excellency, nilipata hiyo Polytechnic ikiwa na wanafunzi 26 only. Through your support ya bursary na ku-upgrade hiyo shule, thaisi twina ayuthi 159 aria marathomera kuu. Your Excellency, tumejenga a modern administration block. Na tondu tuguthie kuhingura, Your Excellency,
arimu maraikaraga office kioro kira modify tugigatuika office your excellency. And right now we have done a modern administration block kule. Your excellency, umeniahidi kuleta machini ya kabro. Unajua kama huku kuna kura mingi, vijana umeona ni wengi, watu ambao wanaomba kazi ni wengi. Machini ya kabro, your excellency, bado tunaisubiri na mimi ninajua yote itawezekana. Your excellency, gienda kurikia Kameno thina wa fara tutigirikia, your excellency. Lakini ninashukuru kwa sababu we have made tremendous progress. Wale wametoka pande ya kule Landless, your excellency, nikuo tukoretwo tukirima fara. Tulimite fara ya kule Sarama, tuwarima fara ya kundu gwitagwo Rangata. Your excellency, as we speak, tuihaho Kisii hadu hetagwo Step In. Hiyo ndio ile barabara tunaunda. Ile shida ambayo your excellency tuko nayo na ningetaka pia uizungumzie. Huku mijengo zinajengwa kila mahali na kila mtu. Fareo tuoka na your excellency gwishira nuona ina konona no urigwo faregerete ha. Ona damaka muno tukiigira haha gate ine your excellency hena mundu uraka gina mbere-ini ya kanitha your excellency. Ugithie uguo umire your excellency, inafaa kuwa wave ambayo imetoka pale lami imeishia ishikanishe ile Makongeni na hii barabara ingine hapa ya Kisii. Lakini your excellency, hata kupita huku ni shida. Mimi ninakuomba your excellency, wacha umetoa amri hapa kwa municipal manager na hawa wengine. Huu mjengo hata ukiangalia ni mjengo unajengwa juzi juzi. Niko kana tigo. Na mimi your excellency ninakuomba kwa heshima. Adwaya maraka gina matare na approve na maraka gina faraine wame Detigwa doito. Na yothe yakirwo kuma hali ya Kameno primary ati guthie mwena uri ungi wa Kisii ndungiona handu ngigera your excellency. Hiyo ndio ile shida kubwa ambayo tumekuwa nayo. Na mimi ninajua hii barabara your excellency, ukisema kesho hata nisikuje Kiambu niingie hapa na maroli na matingatinga your excellency, hatiri ndogi egeka garoka haho guo niguo tuhutie gafaraka your excellency kuma hali ya Karamine tuke tukarimete oguo kanyite ramieri ege tikanene your excellency, na mimi nitashukuru. Watu wa Kameno, mnajua mlituchagua. Niguo kana tiguo. Ni wakati wa kazi ama ni wakati wa siasa? Si ni wakati wa kazi. Nyinyi mnataka tupige siasa ama tufanye kazi? Na kama vile mchungaji amesema, Pastor Dan, watu hujiri ya kiugo kiega muno. Very nice sermon. Wira wa mundu niguo kamwaririria. Niguo kana tiguo. Ona ndirekitie kugweta wira waku governor. Toikuruka kule Kiganjo. Unajua your excellency, tukitoka hapa hospitali yetu ya dispensary ya Makongeni iko hapa tu haha Karamika rathirira. Kameno ngima turare na dispensary. Niguo kana tiguo. Kupitia ofisi yako your excellency, we are doing a modern level 3 hospital kule Kiganjo. Na your excellency, umepeana kandarasi kwa hii hospitali yetu ya hapa Makongeni. Uraigire tuabe tumeke renovation. Tukimaliza renovation your excellency, adwayo nao tugi makira matanditi na laboratory haha Makongeni ri. This your tiodo mwega. Your excellency, mimi ninakuomba hiyo. Nikimaliza ndio niweze kupasha majority leader. Mimi ninaomba watu wa Kameno mkubali kutupa nafasi tuwafanyie kazi. Niguo kana tiguo. Naga murerira gututhura. Kingicokirwo muthi no mututhure. Wega fio. Roho safi. Your excellency, kazi yako. Chairman amesema waheire matiga wira muritu muno twarutire haha Kisii your excellency kuria kwarahaga mai undu utari woneka. Na hiyo ndio ishara ya kwamba raundi hii tunachagua viongozi ambao wako na haja kutufanyia kazi. Na mimi kama mnajua your excellency, jiraga andwa ya guku ni mucie guciarona kurererwo ni guku Kameno. Kwa hivyo nikihudumia watu wa Kameno ninahudumia watu wa nyumbani. Niguo kana tiguo. Na ithe ndekianagiria kayo. Tigwa Mogikuyu igire na muikari mutigiti na no menyaga kiria thabo ikaga atia iriaga. Your excellency, mimi hawa watu ninawatambua na ninawapenda. Na pia wewe your excellency, ninataka nikuhakikishie mbele ya hii madhabahu
hawa watu wa AIPCA Makongeni ni andu mungigea kiriko na mahingie. Niguo kana tiguo? Governor, andu aya ni makwendete na ndukahenio ni mundu ati andu aya matikwendete. Niguo kana tiguo? Na mimi nitakuahidi come 2027, kwa sababu tutarudi tu kwa hawa wananchi kuwaomba kura, kindu kia mbere tugacoka na report form ya wira uria turuti leto tithiangite ndia gweta maundu maria twikite. Kwa hivyo, Your Excellency, we are one step ahead. Wewe usijalishwe. Your Excellency, niwe gukuthika ni gugitwikaga kwina maundu maingi muno, na mimi ninajua vita yako yote kama governor ilianzia hapa Thika. Na sisi kama viongozi wa hapa Thika, raundi hii tumesema tutafanya kazi na serikali ambayo ilichaguliwa. Nituhititie gwika uguo? Kuruta wira na governor ni mahitia? Nie ni muhete wira ndute wira na governor? Fio. Ajira tuthie left, gathie left. Kwa hivyo, Your Excellency, mimi nimepewa ruhusa na hawa walionichagua. Na hawa walionichagua ni wadosi wangu. Hithi tigwa ando itu. Kwa hivyo, Your Excellency, usikuwe na wasiwasi. Usikuwe na shaka. Ona ndukana komeweciria ati kameno ati kwina andu maguthuire. Sisi, Your Excellency, tuko nyuma yako. Na kama hawa watu vile wamesema, ni wakati wa kazi, sio wakati wa kuomba viti. Niguo kana tiguo? Itire tutikahoya 2027. Koguo acio marahoya ititha ici ri twi hamwe kweli? Tumeremeke atia? Watulie kwanza kidogo, kwa sababu 2027 tutakuja kuomba viti. Kwanza tufanyie wananchi wetu kazi. Kwa hivyo, Your Excellency, asanti sana tena sana, na ujihisi ukiwa pahali ambapo panafaa. Your Excellency, girikia ayuthia cio mahoya opportunity mwe kana igiri, mimi ninajua inawezekana, kwa sababu wewe ni baba wa county na ugeconsider ayuthia cio. Hena mutumio tuteithagia muno haha thibitari, Esther tarugama, Esther Mugure, huyu mama, Your Excellency, pia ni mshirika wa hapa. Huyu mama salimia, Your Excellency. Mutumio uyu ni nurse, Your Excellency, na ni atuhudumiagira wega muno. Twakua madakua maundu twiri tutatu niwe huragira thimu. Kwa hivyo, Your Excellency, mimi ninakuomba kwa heshima, amehitimu. She is very qualified. She has worked in Kiandutu, our hospital in Kiandutu. Kwa hivyo, Your Excellency, ukiniona nikija kukuomba, naomba unisikize. Andu akameno, thank you muno. Nataka nikaribishe Mheshimiwa Musheke. Ndiceraga ndenyika, nijeraga na atongoria, tondu ndagithie kuria bunge ni ndatumire ndugu na atongoria. Huyu niye kiongozi wa wengi kule bunge, ndio aweze kutujulisha wale viongozi wametembea hapa. Na nyinyi watu wa Kameno, mjue mimi nawapenda na ninawatambua. Nimuonyedete. Gavana nimumwedete. Asanteni sana. Pastor Dan, thank you very much. Deacon Chege, asanti sana. Na Pastor Dan, nimekuahidi ibada yako Gavana ni akadoma. Asanti sana. Tumpigie Mheshimiwa Mburu makofi mazuri. Mwena wa kigogona, His Excellency the Governor of this great county of Kiambu. Pia tuko na Deputy Speaker wetu Bwana Njiro, waheshimiwa wote ambao tumekuja na wao. Ariothe mokite kugosha mwathani muthenya wa muthe, mwathani agocwo. Ngeithia yugo mwathani agocwo. Governor ni wikire wega ni guturehe guku. Tondu ni ngwiraga kuruta itijua ndi mucini kwa Idi tondu wa kigosho. Kigosho kiria andu a Idi mahurithagia ana tiga tuma na ihenya tungegwa tuthie nginya thaa 8. Na ni andu abata muno aya. Na Governor ni ndona guku ko ni hindi ri ukoragwo ukienda kwiranira tukurwe ati mundu ungirugama na kuguru kumwe, muyuthi ungirugama na kuguru kumwe nowe urahe. Guku gutiri muyuthi utaraqualify. Rwimbo rwa maringithia mundu wete kuguru kumwe ni andu abata. Mutungatari-ini wega no atuhunjiria wega muno. Undu muitari na doubt naguo ndi guku ni ati kigongona-ini giki ni kuri Ngai. Kihunjio kiria twahunjirio guku onako tuhirikirie kuhunjio tuinukite tuthie na kindu kiu ngoro-ini citu gitari kiracambicurwo. It is enough for us to take us for the next many months. Ugiririkana uria twahunjirio guku Governor,
we haro ciaku no watigira Ngai. For as long as ni ukota kuneana mafatara maku mbere ya Ngai we mwenyewe no gamutigira mau mangi mothe we are safe and we are safe home and dry. Kani ati andu Ngai ni mukenete ne gavana guka guko muthenya wa muthi kabisa na ntwakena muno ndikuigwa gavana maundu maria maingi ureka guku Kameno and it is true. Mara mekitwo guku Kameno nimo maria mekikite Kiambu ngima tondu kira mwekire rita riri mwathi guthurana na mwekira muno ni gutucagurira Mheshimiwa Mburu. Mheshimiwa Mburu yo kabunge tondu ni muthuri uri itio ni muthuri utari ngui na ni muthuri mugima uyu niwe twaheire wira wa chairman wa barabara uyu niwe koragwo chairman wa barabara ciothe Kiambu. Kiru kira kingi mwekirwega ni gutucagurira governor wa Matangi kwa sababu the kind of work that has been done within the last 2 years na ndiramwira uguo ta mundu wari muthure miaka ewe 5 mawira maria governor wa Matangi arutite thiini wa miaka eri ni mawira tutangiarotire ati no marutike ona tuninite miaka 5 na governor aria twari nao thiini wa miaka 10 ya devolution. It is now that Kiambu is writing home history at a devolution. It is possible, it is a possibility at not to transform miturire ya andu aitu korwo ne otutigire muturi utongoria for the next 5 years kuma 2027 tondu maundu maria governor ekite ni turafatara umatwarithie na mbere maundu maria wanjirire ni turafatara umatwarithie na mbere beyond 2027 tondu angikorwo ni uhoro wa thibitari citu na ni ngugweta uhoro wacio thibitari cia Kiambu ni gukua cirakuite gutiratwaragwo andu magakuire kuo thibitari cio cienyo ni kei ni gukua cirakuite. But the history that you have made within the last 2 years ugatuthondekera thibitari 6 njeru cia level 4 na ndari horo wa thibitari cia level 4 ni thibitari na itanda makiria 160 oro thibitari o thibitari ugacoka ni moigwa guku ni kwagwetwo horo wa level 3 hospital. Level 3 hospital the replica of the same akite ingi kana kandarathi iria heanite iria already ongoing ni makiria ingi 20 within the last 2 years. No governor hena andu maratuhitiria na haru eno governor utwitikirie ithu tuguteithie haru eno taria tutongoretio kana taria tuthuritwo hamwe nawe aria me thibitari-ini citu ona thutha wa gukorwo ni utwarite dawa na maundu maingi ugeka those people who are working in our hospitals na kungikorwo kuri no morutaga wira thibitari-ini citu akinyeri aria angi uhoro uyu ati ithu tutigwetikira mu fail governor tondu ati ni mwamenyerire ni guikara na desturi ya gitene. Dawa ciarehwo thibitari tigai kuiya dawa ciarehwo thibitari itikirai muthungati andu aitu kana eto andu aitu tondu governor wirore munene urutite thiini wa thibitari citu cia Kiambu andu aria maratuma effect yo ndikaiguike ni aruti a wira makoretwo thibitari icio na koguo governor ithuĩ twĩ thutha waku ona kungikinya ona aria me hau magukuhiriirie akina chief officer na waziri angikorwo nio maratuma wira ucio ndukarutike wega governor ithuĩ ngĩtwĩra atĩ mũthĩ ũyũ nĩ ũkũmarũgamia wĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩkũria kama chief officer ndiye anakusumbua kwa kutika utenda kazi wa hospitali governor huyo mtu waende tukue na mtu mwenye ako na uwezo wa kupeleka hospitali zetu mbele kana hata turauga andu a Kiambu no twĩtĩkĩre governor erutanirie wĩra mũritũ mũno wa gũthondeka mathibitari aria me thibitari icio personnel makorwo nio magũtũcokia na thutha tondu dawa nĩ njũĩ twĩna cio nyingĩ na governor arathondekire facility ngima ya storage ya dawa kuria Ruiru ati mundu ra we kuu ni arahota guthoma thibitari iria ikuraihu piu ni level cikinyite cia dawa ararehe mutandao ati mundu ra we store no ahote kuona thibitari fulani ni dawa iri kwinyihite tugacoka tugakoragwo ati turiona inegene thiini wa thibitari citu. That one we cannot allow na governor ucio niguo wira itu tuguteithia ithuĩ tara tuthuritwo amwe nawe aria othe na MCA rizare me guku thibitari yo hakuhe na kwanyu roka ku muthenya wa rucio tondu governor ndangikorwo eko 24 hours no we ni ukuhiriirie thibitari yo hakuhe na kwanyu. It is a must that we transform our health sector kusaidia kazi yenye governor anaendesha kana ati andu aitu Mburu wa Kameno atara horo wa ECD cia keithatu iria ndeku governor akite ECD centers 134 thiini wa Kiambu thiini wa miaka eri sio ni kujaribu sana na governor turaocokeria ngatho tondu last week ni urekerire ingi 130 iria cigwa kwa between now na December ya mwaka uyu koguo governor agukorwo akite ECD centers karibu kila pahali kila shule yenye tuko nayo Kiambu
Governor tunakutolea kofia. Na nikio ithuĩ twaugire tũrĩthiaga hamwe nawe. Atĩ haro icio citũraga ciũkĩragio tuko na mũthenya. Icio nĩcio haro ithuĩ tũrĩruaga kwa niaba yako. Kwa sababu sisi tutapigana ili wewe uweze kuendelea na hiyo kazi. Taru juzi governor na niwekirete mbeca nyingĩ thĩinĩ wa budget ya mwaka ũcio cia matawa. Tondũ thĩinĩ wa mwaka ũyũ governor ekirete bilioni 500 magwĩkĩra solar street lights thĩinĩ wa Kiambu itu. No ndĩronire andũ angĩ ona juzi last week makiuga atĩ no mũhaka metĩkĩrie gwĩtĩra matawa marĩa matũraga mena bill. Governor hiyo tuko kama hiyo ndio vita tutapigwa kwa sababu ya kusimama na that single agenda ya kusema tutigwetekera gwĩkĩraga thitima iria ciratũma tũkoragwo na ngarama oro mweri na riũa rĩa Ngai twĩ narĩo haha. Ndĩronire mauga na hau ũguo last week na ndĩramenya nĩ kaharo maraharĩria kegiĩ atĩ gwĩkĩra thitima na nĩ twamerĩte magĩthondeka budget tondũ team solar menacio container mbeca icio menacio cia budget twamerĩte mbeca icio makonvati matige kuga cinegerwo Kenya Power mekire thitima iria ningĩ cirĩ tũheaga ngarama tukimera budget-inĩ yo mandĩke atĩ ona magwĩkĩra solar street lights toreta iria ithuĩ twĩkĩraga na nĩ tũkũmahe kũndũ gwa gwĩkĩra kũingĩ. Kwa wale wabunge ambao wamefikiria ya kwamba saa hizi ni wakati wa kuinua vita mpya, ya kwanza iliisha, hata hii ya pili ambayo mnataka kuinua nyinyi tunawaona na hatutaruhusu watu wa Kiambu wakose kukula matunda ya devolution kwa sababu ya siasa zenu za kujipendea. Nimũgũtĩkĩra ũguo andũ a kanitha wa Idi, nimũgũtĩkĩra andũ acio matũraga atĩ nĩ haro marĩũkĩragio mũthenya. Waachilie huyu governor aweze kufanya kazi kwa watu wa Kiambu. Nigetha ndikarie mũno nigetha nengere DS kĩmero gĩkĩ mukuu nĩ wega mũno tondũ wa tũ represent hahe harĩ youth ucio nĩ mũkũmuona ucio nake akoragwo wa Idi na koguo nigetha nengere MCA wa township ugwitwo hospital ward ugwitwo our deputy speaker ndĩrenda gwĩta MCA zira tũkire nao na nigetha mũmone arĩa maugire ani makũrũgama na ngũri makũrũgama na governor wa Matangi na ithuothe tũrĩite 6 tugĩte tũkũrũgama na ngũri nau nĩ twetĩkĩrania atĩ beyond 2027 tũgwĩtĩkĩra governor wa Matangi atũtongorerie mĩaka 5 getha maũndũ marĩa mega anjĩrĩirie matikanatharario na kũu thutha tondũ maũndũ mamwe matirabatara kwanjĩrĩrio tu marabatara kwanjio na gũtĩtĩrithio ũrĩa ũkanengerwo 2032 akanengerwo already maũndũ manjĩtio gwĩtwara nĩguo twauga UKMC aratakwa arata itu twendete mũno mahũrĩre makofi na mũthuri ũyũ nake no wa Idi ũyũ nĩ wona ũrĩa gũkenete harĩa nginya aruta igoti nĩ kũgoca etagwo Mheshimiwa Kung'ũ Smart mũndũ tũkũhe ageithanie gũkũ nĩ Mheshimiwa ũmwe Thika twĩnau Thika no Honorable Njiro mũthĩ tũkũnengera Kĩmani wa Nduta mũthĩgi na Eric tondũ ndwĩrĩgĩte kanitha nĩ tũgũkũnengera hani wewe metagwo Mheshimiwa Zipi Dua tumuhurire makofi. Asante sana Mheshimiwa etagwo Winnie tumuhurire makofi. Unake etagwo Mheshimiwa Cedric athuritwo kũra kũndũ gwĩtagwo Gĩthũngũri Ikino ward. Huyu ndio tumetesa tu kidogo kwa kuongea Kikuyu mingi ndio anajifundisha. Mruya moja ambaye amechaguliwa Kiambu pahali kunaitwa Kahawa Wendani tumuhurire makofi. Etagwo Mheshimiwa Brian Sine Simiu. Asante. Madam nake etagwo Wanjikũ arehirwo kũrĩa bunge nĩ andũ a Jubilee twamahe kura iria twamaheire makiuga nĩ magũtũnengera ũyũ. Asante. Mheshimiwa nake tumĩte nake kũndũ gwĩtagwo Juja nĩ wa Juja taũni etagwo Mheshimiwa JK. Jabeno nĩ ya Idi etagwo Kung'ũ Smart kana kanini koge tikega aka nĩ koge. Jabeno nayo etagwo Kĩmani Nduta ũcio nĩ tũkũmũnengera ũyũ nake nĩ mũmona haha kĩina nĩ mũmona ũrĩa kũrũga ũyũ nake akoragwo hau atĩ ndagĩka ĩmwe reke tũigua ndagĩka ĩmwe nĩ atĩa kuuga. Etagwo Mheshimiwa mkuu tareke tũigue mwana wa kĩgongona pastor wakwa deacon wakwa kĩama mĩena ĩrĩ our able governor our majority leader DS na andũ othe a cirika itũ kanitha makongeni mwathani agocwo tũgeithanie Ngai nĩ mwega
Geithio cio ngimwire ni wageithio ni mkuu. Mwire Mungu wa mkuu ni mkuu. Kira giatuma hoe kanya gaka mundu gwitwo majority ni njokerie governor witu ngatho Kimani wa Matangi on behalf ya kanitha witu wa IPCA kuria thomaga rongoragia kanitha wa IPCA kuria Murengeti, na njoe kanya gaka njire governor witu thengio muno because governor witu ni akoretwo akirutithania wira mwega na kanitha witu wa ID. Ni mwe wega kanitha witu turite uriganiire matuku maikara iti uhoro wa ma kanitha iria ingi gathie na mbere twathie kuria bunge nene tugakora kwina andu a kanitha icio ingi tuoka kuria assembly tugakora kwina andu a kanitha icio ingi tuoka mawira-ini ma county tugakora gutire na andu a ID ti uhoro wa ma. No governor witu kuma ria twathurirwo akoretwo akinyitira kanitha witu governor tugucokeria ngatho muno muthenya uria twari na urugi wa maguta ma kuria Garariga maguta ma last year governor witu ni anyitani hamwe na Archbishop witu othe atatu na tugithii ofisi yake na agitu support muno kai tumuhure ruhi ni undu wa wira mwega. Governor thini wa mawira maku ni ndirathie ngikuhea scorecard tondu wathie handu twathoma kanitha wa ID ni turathie tukoya